نەتەنیا ئارەزووی هەموو کوردێکە بەڵکو داخوازی و ویستی هەموو کوردێکە کە بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە زیندان ئازاد ببێت. ڕێبەر ئاپۆ داینەمۆی بیری ئازاد و ڕەوتی فکری نەتەوەی کوردە بۆ هەر چوار پارچەی کوردستان. ئەوات بۆ ئازادی سەرۆک ئاپۆ هەرکێکی نیشتمانیە بۆ هەموو گەلی کورد بە تایبەت هونەرمەندان و ڕۆشنبیران. Şinavên uçağın radyo denge gelden baş îro 27 Cotmehê 2023 înê li Brükselê saet 11 li Amedê 12 godarên Êjemên Uçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin demdema azadiya Rêber Apoyê. Saziyên Kurdistanê yên li Londonê piştgirîdan pengava azadiyê dehê Cotmehê li hev du çar navendan Kurdistanê û dostên xwe pengava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurd re çareseriya siyasî pengavek berfireh ragihandin. Nûner û endamên Kodar, Tevgera Goran, Komeleyên Jina Azad a Rojhilat, Tevgera Civaka Azad a Başûr, Pijak, PYD, Tevgera Jinên Kurd, Tevgera Ciwanên Şoreşgerên Brîtanya û Meclisa Gel a Kurd di nav de 14 saziyên Kurdistanê li London hatin cem piştgirîdan pengavê saziyan daxuya kirin ku hevper işaret bi giringiya pengavê kirin. Piştî daxuyanî nûnerên Tevgera Goran, Civaka Azad a Brîtanya, KCDK Başûr, Pijakê axaftin kirin. Jiyana Azada Kurdistanê tê Jakê Heval Eyüp Civan. Parti Jiyani Azadî Kurdistan Pijak dawayê azadî fîzîkî Rêber Apo dikin we بەتەواوەتی تەواوی هێز و توان و هێز و توانی خۆمان دانی کە بتوانین سەرۆکابۆ بە زووترین کات و بە هێزێکی تەواوە سەرۆکابۆ و ڕێبەرابۆ ئازاد بکەین. ئێمە دەڵێن ئاپۆ ڕۆژیاری وڵاتە. ئاپۆ ئەو ڕۆژیاریەیە کە ئەو ڕووناکیە بە وڵات داوە. ئاپۆ ئەوەیە کە ئێمەی مرۆڤی کوردی بە باوەڕ بە ئیرادە ئەوەندە قەوی کردووە کە هەمومانی کۆ کردووە خەو دەڵێن بێ سەرۆک ژیان نابێ بێ سەرۆک ژیان نابێ بێ سەرۆک ژیان نابێ. ئێمە وەکو تەبگەری ئازادی کۆمەلگەی کوردستان لە بەریتانیا دەنگی خۆمان نەخێنە پاڵدەنگی ئەو ئازادی خوازانەی کە ئەم هەنگاوە پیرۆزەیان ناوە. تەواوی کۆمەلگای مرۆڤایەتی ڕێکخراوە ئازادی خوازەکان فشار بخەنە سەر دەسەڵاتدارانی سەرمایه‌داری لە جیهان بۆ ناچارکردنی دەوڵەتی تورک بۆ ئازادکردنی جەستەی ڕێبەر ئاپۆ. ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان زیندانبوونی سەرۆک ئۆجەلان مەحکوومەکەم و بۆ ئەو بێدەنگی و ئەو شکەنجەیەک لەسەر سەرۆک ئۆجەلان هەیە داوا لە هەموو سازمان و حیزبە ڕێکخراوەکانی کوردستان و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی جیهان دەکەم کە پشتیوانی لە ئەوە بکەن کە ئەو بێدەنگی لەسەر سەرۆک ئۆجەلان بشکێت. ئێمە بە هەموو شێوەیە لەتەک ئەو نامەینە ئەو فشارەیە لەسەر هەموو دەوڵەت بۆ بتوانین ڕاک ئۆجەلان سەرۆک لە سجن دەربچێت و زۆر سپاس. Li Frankfurtê qirkirina jinan hat nîqaşkirin. Li Almanya bajarê Frankfurtê pêşengtiya Mêsa Jinana Amara û Komîteya Women Defend Rojava bi ser navê qirkirina jinê û têkoşîna ji qirkirina jinê panelek hat pêkanîn. Piştî danasîna komên ku bi panelê de amade bûn, nûnera platforma jinan ya femînîst derbarê doza kuştina Besna Aku bêriya 3 salan li Göttingen hatibû kuştin da agahî da. Piştre li ser navê TJK Zeynep Bafê Axivî got tevgera jina Kurd li dijî sistema mêrg û civak dîl girtiye têkoşînê dike. Di encama têkoşîna jina Kurd de di aliyê hiş û ramanê civakan de guhertin çêbûye li nebese divê têkoşîna jinan baweyeke rêxistinî û berfireh bêkirin. Zelal Herî dawî giringiya civînên bi vî rengî anî ziman û got divê jinên cîhanê destekek Kurd bidin berxwedana jinên Rojhilatê Kurdistan û Îranê ku bi duruşmaya jin jiyan azadî dewam dike.
Dibe herkes bir rola xwe rabe. Ez severnivîsa Selahattin Erdem û dibêje HDP partiyeke siyaseta demokratîke û hemû meylên îdeolojîk û dixwazin pirsgirêka Kurd çareser bibe ji bo Tirkiye demokratîk bibe dibe herkes bir rola xwe rabe. Selahattin Erdem pêvajoya partiyên Kurd rêz dike û dibêje Kongreya Panzdehê Cotmeyê girîng bû di encama kongreyê de partiya çepa kes bi navê HDP derkete holê. Çarçoveya hemû nîqaşên di kongreyê de çareseriya pirsgirêkên Kurd bi siyaseteke demokratîk bû. Ji bo demokratîkbûna Tirkiye pêwîst e pirsgirêka Kurd were çareserkirin, azadiya fîzîkî rêbera pojî, piştbingeha vê têkoşîn û çareseriyê ye. Erdem dibêje siyaseta demokratîk wê di roj û mehên pêşiya me de li ser têkoşîna ji bo azadiya rêber a porûne. Bi vê helwest û têkoşînê kereseta faşîzma Tayyip Erdoğan û îtîfaqa Cumhur jî wê were mahkûm kirin û bêhna gelên Tirkiye jî fereh bibe. Azmûneke zor li ber rêveberiya HDP'ye, ev rêveberî divê pir bi hizir û hestiyar be, nêzîkatiya bi berfirehî û ji bo çareserkirinê be. HDP partiyeke siyaseta demokratîk e û divê ji bo demokratîkbûna Tirkiye pêşengiyê bike. HDP partiya hemû netewên li Tirkiyeyê ol û hizb û bindestan e. Bi pêkhatiyên di nava xwe de tevgereke civakiya demokratîk e. Ji bo wê jî divê çarçoyê ve berfireh bibe, bikare xwe bigihîne girseyên gel. Divê herkes bi nasnameya xwe û sarfirazî bi rola xwe rabe. Eger hemû partiyê kes û komên demokratîk wiha bikin wê hingê tevgera demokratîk di têkoşîna antîfaşîst de teqes bi ser bikeve. Bi boneya salvegera yekemî salvegera şehadeta fermandar Beritan Gülnaz Karataş de yekîniyên pispor en yêja astarê da xuyanî dan. Yekîniyên pispor en di şerê tunelan de li ber dijimin û êrişên wê li ber xwe didin û gotin em wekî gêrlerên yêja astarê li ser şopa Beritan, Delal Amed, Leyla Sorxîn û Axîn Muştê dikoşin em hêza fedaya rêber Apone û gelê xwe ne li hemberî her cure êrîşan em ê li ber xwe bidin. Yekemîn salî artêşbûna xwe pîroz dikin. Di serî de rêber Apo ku di artêşbûna me de xwedî kelekî bê hempaye ji dil û can silav dikin. Di şexsê fermandara artêşa me Heval Beritan de em bi giştî şehîdên şoreşê bi bîr tînin û bejna xwe li beramberê bîrayîna wan bi rêzdarî ditewînin. Heval Beritan xeta me yê têkoşînê ye. Heval Beritan pîvanê me yê jiyanê ye. Vê baş bizanibe. Em wekî hêza yêja starê li her derê hene. Em cana du lûtkên çiyayan de ne, cana jî bi qasî nefesa we nêzî we ne. Tu carî rihê sara û rûkenan naqede û em ê şopa fedayiyên xwe Zîlan, Beritan, Rûken û Sareyan heta dawiyê zindî bihêlin. Di roja îro de jî pêşengtiya ku yêja star dike derb li ser derb li wan dide. Em dîsa jî dibêjin bila gelê me jî bizanibe. Çalakiyê me tu carî naqedin û em dawî lê nayên. Heta tecît neşkê û welatê me azad nebe em nasekinin. Her ku em fîşekekê biteqînin li dijî tecîtla li ser rêbertî ye. Her ku em fîşekekê biteqînin li dijî zulma li ser zindanê ye. Her ku em fîşekekê biteqînin li dijî bindestiya li ser jinê û gelê me ye. Mafê me jî heye em bi çand, ziman, dîroka xwe li ser axa xwe azad bijîn. Em vê bangê li jinên ciwan dikin ku di nava vê pergala tacewîzkar êdî nejîn. Em jî hemû gelê xwe re bang dikin ku ew wê sekna xwe ya heybet ya serhildê hîn bi xurtî bidin nîşandan. Bêjî sero Apo, bêjî sero Apo, bêjî sero Apo. Bicar min xwî em dernayê sero, bicar min xwî em dernayê sero, em dernayê sero. Bê sero jiyan nabe, bê sero jiyan nabe, bê sero jiyan nabe. Malbat 5 salın ji bo wergirtina cenazê tê dikoşin. Cenazê endamê yekîniyên parastina sivîl YPS Recep Çakır bi nasnav Argeş Pîran ê sala 2016 de di dema qedexeya derketina derve ya li navçeya Nisêbîna Mêrdînê şehîd bû. 7 salın radestê Malbatê nehatiye kirin. Malbata Çakır di 8 Cotmeha 2018 de ser li ser dozgeriya Komereya Nisêbînê da. Her wa Malbatê ji bo testa deneyê xwîn jî da.
نمونه خوینه یا مالبات جسازی تپا عدلی آتکره هاتشاندن آتکه ده 26 مجدار 2018 هنده برسف دا مالبات او گوتن نمونه خوینه یا هاتی شاندن جسدی 9.9 لهو هاتنه دوزگه جی ده 18 کانون 2019 هنده تکیلداری گیلی مالبات چاکر بریاران نشوپندنه دا عبدالرحمن چاکر برای رجب چاکر برتک نشانی نداینا جنازه دا او گوت دخوازن به بریاره مالبات جزا بکن ام بحث کسی که جیانا خوش دست آید کن ما فهمه دفن کرنه هیه ام نزانن جنازه لکو دره چاکر دست شانکر کو دایق و واوی من تمن جنازه برای من دپرسن خواسته که هر دویان جی اوه کو گوره که کوریوان هبه بندانا جنازه هم مالبات جزا دکن هم جزلمه دکن ده لگری رامه یا جبو جنازه برای من بدومه گر حوجه بکه اما حیات دادگه هم آفه مروان آوروپایی جی بچن شارداری هرما جزیره جیوین گرسی جوالاتان رل دارخست شارداری گل ادری که جیوین جخال که دری که قاموش لویرل ناوند چاند هنر یا باجر دارخست د جیوین د پروژه استراتژیک و خدمتگزاری 2024 هاتن نقاش کردن او یک هم وقتی ایریشن ارتشا ترکا داگر کرد اندیج آواهی استراتژیک و خدمتگزاری فکته د جیوین د پروژه جبو 2024 چاران جهیلا هفسروکا شارداری گلا دیری که بریوان حسین و هات خوندن د پروژه د بال سر چیکرنا ری جنوب و چیکرنا کانین آوه آواکرنا سوکه که جبو فروتنا کلو پلان وکرنا زام آباکور آواکرنا پارک سر راست کرنا هن تورن کانالیزاسیونه و پروژه کشاندنا آوا و خوارنه و رونی کرنه هاتن پاروه کرن بریوان گود اویل گوری درفتین هی برسیه بدن داخوازن ولاتیان و روشا خدمتگزاری باشتر بکن دوی چارچوبه ده شارداریا گلا دربسی جی جیوینک جی هفسروکن کومن گوند و تاخین دربسیه لدار خستن جیوین لهولا ناوندا چاند و هنر یا ناوچی هاتن لدار خستن و پیشنیارن بشتاران هاته گوتار کرن ده پیشنیاران ده هات گوتن کو رین ناوچی رین دنابرا هر دو گوندن لباجارو که تلکرم ورن نو کرن لالیه که دن جی پیشنیارن درباره کشاندنا آوا بخوارنه و سراراسکنا تورن کانالیزاسیون هاتن کرن هیزن امریکا لسوریه لبارگهن پارزوان شورش ین ایران خستن ارتش امریکا راگهاند گوج صدام ایرش ندیج هیزن وان یل عراق و سوریه لبارگهن پارزوان شورش ین ایران خستن وزیر پاراسنه امریکا لید اوستین دیار کرد که ایریشا هیزن وان بس فرمانا سروک امریکا بیدن هاتیه کرن و گود هیزن آلگیرن ایرانه یلن سوریه و عراقه ده هفته جوتمه ده ایریش کرن هر چقاسی او ایریش هاته بون پوچ کرن جی هیزن ما وک شیاریه که ایریشی بارگی هنوان چته آن کرنه اوستین گود اگر ایریش چته ایران دوام بکه برسوامه و تنتر و برفرتر ببن بردف که پنتاگون راین جی دستشان کرد که دیریش ندیجه هیزن امریکا یلن عراق و سوریه کس نمریه 21 اسکر سویک بریندار بونه دبنه سازی بارگه هندجی زیان چه بویه پای تری درجی دستشان کرد که او دزانن ایریشن تنه کرن جالی ملی سن تکیلداری ایرانه و تنه کرن لبجاهی حبب و حمایه دیرشا چتین النصرا ده 8 کس هاتن کشتن ناوند چاوداری مافی مروان آسوری درباره ایریشه ده او آگاهی پارو کرن چتین النصرا لگوندوارن حمایه بدرونن بچک ایریشگر و 4 سیویل هاتن کشتن 4 جی بریندار بون وزارت پاراستان حکومت شامی جل سر مالپره خویا فرمیدا خویا نگدا و گود هیزمه لبجاهی حما و حلبه 8 درونن بمبارکری ین کو سیویل دکن هدف روخاندن و خستن خواره بریا بالافر بین خستن رخصتن تروریست لطاقن سیویلان ام باجارو که رابیا ای گوندوار حمایه به درونه که بچک ایریش پیکانی لگوری داخویانه ده ایریش ده سه ولاتی هاتنه کشتن